Aka arfusau tari ukola lengkot arja punreu la penlong ya kajing kentiu kurim hapdeng ures tuel tangkiu. Bad karida man bahasisya umba apo ying mane Saint Paul's Parish nongpo. Kapor sibaje janmid. Reverend Father Peters Imli Parish Priest Parish nongpo ulalong uno kanyarang ba akatei kasngi ba ula pendep ya ka sakramen jing kentiu kurim jong kitei ki arngut ki khun samla. Hadin kamas bakhoy lami no anapo ying mane Parish da kajing senran lang ki alengkur alengka ban lej seying ka kentai. Ndapoy haying ka knowledge kurim ka kur umba da kajing kemen kala pendapat saya kedustur pedang buram ya ukongor restuel tangkiu hapo ying. Bud sa kajing otkek bar kajing le buram ya kinong ya tho isyong kurim. Ipangan ito ni Tao Chris Kudrai.